gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa di naman ang tipapanan, nakarubwat ka, Mike. Mapanak gumatang iti kanen ti pusa ken asaw. Pinunak to mga isardeng monte agtarakan iti pusa. Kada asaw, ngam nagtangkam mo ti ulam. Isulat ti paggasgastusa man. Isuda ti ayan ti ragsak ko ba daw? Isu adinak kumakunkontraan. Kasla saan na balay ti tao ti balay ta. Balay samot ti pusa, kada asaw. Kasla isudan ati panakaanak ta. Tawan ke ngarud anak ta. Apay, di ka mabanbannog amang tartarakan kada kuhada. Sa anak to amabannog ba daw? Ay, makamu ka man langan. Basta di nakiramraman nga agtarakan kada kita atarakan mo. Kahit saan kamot nga iramraman? Oray tigat-gatang ko iti kanenda. Kat sa anak mo't adumaw dawat ken ka. Isu ngarud nga ikarkarigatak ti makitang tangdan. Tapno laeng adda maigatang ko iti kasapulan da. Adamanen pa umay abagyo, Enteng. Ay, uun nga ron. Iso akasapulan ti panagalip ta. Ammo mat siguro dagiti bumarangay ti araramiden da. Ay, uun ba't banang? Amudan asaganaan ti pa umay abagyaw. Amuda apalagdaan ti balay da. Ken adumad dagiti mangburburasan kadagiti mabalinen aburasan amula da. Ta sayang mat no mabagyaw. Wen kahit agan-anad kayo mat nga opisyal ti barangay. Amok ada kayo ti kang Ronana mangkita iti pagsayaatan dagiti bumarangay. Ay, uun banang? Gaputa day ta ti pagrebengan may. Badaw, manganta masapa. Amangan numaawan inton madamdama ti kuryentay. Tapa umay ka ngarudan ti bagyaw. Wala nga ro din aggaukan. Ay, mabiit man laeng tarumwarak. Itay pa'y nga damang mangag ko nga uni ti kuting di tarwar. May bayamaon, mga takidain. Kaasi damod, nang runakit adda pa umay abagyaw. Amangan no adda manen nagibulang iti kuting di taasidag. Ay talagang awan konsensya dagita nga gibulbulang iti kuting. Saan dala ko man nga tartaraken, no saan damot akabailan nga asikasun ti anak dagiti taraken da. Ay salbag dagita nga gibulbulang iti pusa. Agasang may dagita atalo ako tingay aywana. Kitaem na ibadaw, nagpipintas ako ting. Saan nga ta masayangan, jay nangibulang dito. Ay natuyang nagadun ti pusam. Anya nga rod nga iti kayat mo nga aramidag. Jak lakit di makaturog amang dengdengag iti sangit dagitoy ako ting nubaybaya. Ay, diyak amuking ka. Mapangkaki di aggaon tamangantan. Ay, mabiit lang tapaggatasag pa'y dagitoy ako ting, ta sigurado ang mabisindan. Anya, uno na umpayapakanin dagita, ngamdata. Sana bali ta saan ta pa'y mo't amabisin, tanangan tamot itay aldaw. Dagitoy ako ting, jak amaw no anya nga oras anaudi ananganda. Anya. Nalpas mo't laengan ti bagyaw, Enteng. Ay, uun nga ron. Ay, ngam ano ti dinadaal na pagtaengan ken mula. Napigsa ngamin ti angin. Ay, wen nga rod ay kaasi mo't dagiti nadadaulan. Iso nga ron. Ala, ay agrobwata ko ta mapanak iti barangay hall. Sigurado nga ado ti maaramid ita. Ala, kat agan-anad ka, Enteng. Naimbagag sa payo, Kapitan Enteng. Ay, da kayo mo't gayam, Dunya Maxima. Nakaumayak. Takayat ko nga agita diti donasyon. Sige, idisuyon day ta nakakarton nga awit yo. Oh, Dunya Maxima! Dilata ken noodles na kita, Kapitan. Ken agita dakpay iti cash. Para kadagiti kabaranggayan tayo anasalanta ti bagyo. Ay, agyaman naklauna iti kinaman nagtulong yo, Dunya Maxima. Awa na nyaman na, Kapitan. Pagkaragsagak ti tumulong kadagiti kabaranggayan ana apektaran ti bagyo. Ay, mangnamnama kayo adumanon dagitoy kadagiti naapektaran iti bagyo, Dunya Maxima. Ada pa nagtalagkukan ka, Kapitan. Katambok, adumanon dagita.
Naggapuan ka de dagiti inwarwaras da Kapitan Adilata, Noodles ken Cash kadagiti naapiktaran iti bagyaw. Naggapo kan ni Doña Maxima. Ah, talaga ama nagtulong dayjay adonya. Wen Marey, at damot ngamin amin dagiti anak na iji abroad. Isungag may sa iji balayda. Wen, kasmutlaken ka ah. Ay, narigat yung may sa Marey. No, pay mat asaan nga alaan dagiti anak na iji abroad. Ang mga no saan namot akayat ang mga no kayat na tiagnaad dito'y Pilipinas. Sa bagay mo't kit di Ken may mayat no agnaad dito'y tama iparabor na pay dagiti blessings na kadagiti kabaranggayan. Nakaluto magaya man ni Tuyang. Muna ako namangan. Nakita ka makumikom ka dagiti pusa na. Nakita ka padpadidyan na dagiti kam ampun na lang ako teng. Mga dakidain, sumarunton na mangan. Ay na, nagbangluto'y karni alinuto na. Nangibaga akanum dayta. Apay, sana masida na ito aya. Sidain ti aso ken pusa dayta. Ay unay kan. Anyangin nga rin ti sidain ta. Apay, at dainted mo nga igatang iti masida. Gaputawan inted kon saan ako namangan. Kay makitangdan kamut tapno adda igatang mo iti sidaem. Nagswerte mo tindagita pusa. Kada asaw, tanaimas ti pakpakan mo kadakwada. Italaeng ama kasidada iti naimas. Ita agawan pay ida. Ay unay yun Tuyang. Napatpatag sa amin tindagiti tarakin mo. Ngam iti siyak nga asawam. Kaasimot dagitoy akuteng. Awan inada amang papudot kadakwada. Iso akas lamalamlaminda. Irwar ko man kit dito'y kulungan da. Mapan ko ipapudot ida iti kainitan. Tapno mainitan damo. Sigamat ti malabasak dito'y Toyang. Apay nagita akuteng. Apay nga inruar mo ida. Kwa nga men, Doña Maxima, napidot ko dagitoy akuting nga imbeleng da. Masyanak, iso nga inampun ko ida. Ipainit ko ida, takas lamalamlamin da. No kasta, pet lover ka? Kaslakastan Doña Maxima. Uray syakmat, pet lover ak. Ada talo nga asok. Imbagken ka Doña Maxima, tasan mo problema ti ipakan mo kadakwada. Syakit ag problema akno kwa. Iso nga reklamo ni badung kaw. Aglalo no kastoy nga addamanen baro nga ampun kaw. Apay, manuaya titarakan mo. Talulaeng ti asok. Ngam ti pusa, sangapulo da aminen. Sa ita, addamanen talo nga ampun kaw. Tangay nasingpet ka iti animal. Ikan ka iti igatang mo iti taraunda. Agpaisaw Doña Maxima. Sanak nga gululbod. Mabit lang awatan to'y 5,000. Para kanen ti pusa kinasum dayta. Ay na, agyaman naklaunay Doña Maxima. Nasingpet kayo talaga. Kun agdinamag ti kinaman nagtulong yaw. Gaputa amok ma tirigat ti adu ti taraken na. Adda papanak ita ba daw? Isu asikapay lang ti agpakan kadagiti aso ken pusa Pagan anok nga yapakanan dagita tarakay. Napatpatagpay king kadagita tarakin mo. Ngam iti siyak nga asawam. Tangdanan ka amang pakan kadakwada. Hagpaisaw? Wen, naluto kunti kanenda. Nakaluban ijay lamisaan. Laukam tulaengan iti innapaw. Ay kit sige aharon. Basta saan mo liplipatan ti tangdan ko Awan ka dito luto masida. Si kantumeten ati agluto iti sidam. Adto'y titangdan mo amang pakan kadagiti asaw ken pusa. Kumatakak man iti tuyo maray. Nay, itapan pa'y asika ti umay gumatang iti sidaen yaw. Apay, awan ni Marito yang. Awan at napanan na. Imbag pa'y kay dagiti tarakin na.
mailutwan na iti si Dada. Angam siya nga asawa na, di nagpay mailutwan iti si Dain. Makaamuak ka nun nga agluto iti kanay. Talaga abilibak met iti kinaanos ni Marito yang kadagiti taraken na. Umadon ti taraken na, maray. Takasanaw, pidutin na mo amin nga ibalang da apusa. No asino mo't nga mindagita naglaing nga gibelang iti pusa. Mas dawak nga raw. Agtaraken da, sa da ibalang ti anak ti taraken da. Responsable da launay, maray. No saan da ko maamanusan, di saan da nga agtartarakan. Ngarud Oh, adtuyan tikat gatangem atuyaw. Aguray kayaw. Salpag kayo, mate. Ay, unag manlaidan na pakanan. Tapos sumardeng dan amyaw-amyaw. So nabalay, nalutom ni Tuyang ti kananda. Laukak lakaron iti inapaw. Ay, lukatak ti nakaluban na si Dada iti lamisaan. Dalem mo ti manok na ito. Ay. Naimas pa din ti si Dada dagiti pusa. Ngam iti siya. Ay, mukod ti haramitay. Jay tuyaw ti ipasidak kadakwada. Katsyak ti agsida iti dalem ti manok. Naglaing ki din dagito yung pusa. Nuisuda ti agsida iti naimas. Pinakan mo ka di dagiti taraken ta. Way, Apay ngay akasla saan damot anangan. Miyaw damot amyaw. rawit mo dagita apusam. Kasla saan da, mabsaw. Nagrarawit da. Nga mawan mo pakinabang da. Anya nga awan pakinabang alablabi daw. Sikaman nga raw ti agtiliw iti utot kas kada ulag nga umasidag dito'y balay ta. Anya, Dahit ti serbi ti pusa ba daw. Iso asaan mo nga ibaga nga awan pakinabang da. Nakaumay kayo mat, Doña Maxima. Anya ka di ti maipaay ko kada kayaw. Imayag, tada kayat ko nga ibagakan ka. Anya da ita. Alalaan da ko dagiti anak ko ijay abroad. Kat parikot ko dagiti asok no sa dino ti pangipaiwanak kadakwada. Anya ti kayat yu asawan, Doña Maxima. Kaputaan mo kapet lover ka. Sika ko man ti pangipabantayak ka dagiti asok. Saan ka madanagan? Pauitan ka iti binulan para iti kananda. Kanan matan dagiti taraken mo. Kan saan laday ta? Adapay sweldo. Ay katuan Doña Maxima, nagmayaten ngay. No kasta, itulod ko nga rudan ditoy inton bigat dagiti talo nga asok. Wan, Doña Maxima. nagampun ka manin iti asaw. At datangdan kaw amangampun ka dagita. Saanan amasapol amakitang danak, gaputapawitan nak ni Doña Maxima, iti igatang ko iti kananda. Anya, Nagswerte ak badaw. Addan mang taod iti para kananda giti taraken kaw. sigurado ka apawitan na? Inted nanto pa yun ti sweldok iti 2 bulan. Kastamot ten ti budget dagiti taraken ko iti 2 bulan. Isu nga adu ti kwarta kita badaw. Saan akon amapan makitangdan. Asikaswaklat ta kanon ang naimbag dagiti taraken kaw. Napananman nga tan ni Tuya. Sa pay brownout, mate. Ay magsindiak latan iti kandila. Tamang anak ko. Alas 6 ni tirabe. Hindi pa simang pa ni Tuya. Ay, mga anak kiday. Kalpasan na, maturog ako. Makaamumot ni Tuyang itibiyag na. Ay, salpag dagitan nga aso. Taul dalaki din na taul. Disturbo iti turog. Bisa naala kong tuturog ka. Ay rumarak man. Tamapan ko langit pag-uray. Ha? Kaya nagasukmot din iti kusina. Ha? Nalipata gamay ni Dapti Kandila. Maurura man ti kusina may. Ay sumalaga mataul-taul lagi ti asap. Ay darasig ka sa buwagan iti danom. Ti maurura makusina may. Ay unay kan badaong. Dandani kan na uram. Ay wan nga ro Tuya. No saan nagapu ka nagiti tarakin mo nga asaw? Sana kumaana ka rin. Oh, makitam itan ti patag dagiti taraken ka. Ay wan Tuya.
Jak idan ranggasan. Kin ipatag kumit idan. Akas iti panangipatag mo kadakwada. Ay, tatabadong, napudno agayam ti aso. Isu arumbang at ratwam itinasayaan. Kan dagiti aminan atarakan ni nanatoyan. Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Naimbag abigat mo, Toyang. Sino ka? Apay, saan na ka din na malasin? Ay, pasensya kan ngam ugali sigurong ti bumakot. Saan kan malagip no asino ka man? Siyak ni Merta. Mirta? Jay ka classic idi high school? Siyak nga agpaiso. Jay best friend mo idi high school tayo. Ay na! Ay, maragsakan ak makakita manin kan ka, Mirta, best friend. Apay nga itakalaang nagpakita iti naunday a panawangan. Siyempre, naikamangak iti adayo a lugar. Ngam umaya kun agnaed dito'y kabildatan. Nukasta, addakan di tabalayaw. Word, total, awan mo tan agnanaed, manipod na tay dagiti dadakkel ko. Mapadlaangan daldalosan dagiti kakabsat ko ti balay mi. Awan mo't agnaed, tadamat tan bukod a pagtaengan dagiti kakabsat ko. Ay, kat mayat tapno addamot agnaed iti sigod a balayaw. Ayan nga iti asawam. Ay, napayag na nagsina kami. Kasta ka day? Katsikangay, iyamamumat kanyak ti asawa ma. Ay, katwan mala, umay ka. Umunag ta di tabalay. Adda di ta ni badungkaw. Badong, kaya't nakaamam-am mo to'y batch ko idi high school. Iso ni Merta. Merta, iso ni badungkaw. Iso tinakiasawa. Nagwapo mat gayam tinasawam, Toyang. Ina, agyaman nak iti panangidayaw mo kanyak, Mirta. Kitsi ka ngay, mate. Ayan nga iti asawam. Awanan ti asawak, insina nakon. Saan na ka nga isina? Kit kaslasaan ka may nagdigdigas. Anya ti kunam? Ati kunak, anya merienda ti kayat mau ta mangisagana. Kasla damot isaganam amirinda. Mapanak pala umutang iya store ni Maricuana nga. Umutang? Mabit lang. Antoy ti paggatang mo. Nay, sa garibo, mate. Ang mga nuawan man ang pagbarya ni Maricuana. Nuawan ni Bariana. Subliam tulaangan intun malam ti Bariana. Taygatang mumatlaangan iti sidaan niyo ni best friend Toyang. Saan mo nga alain ti Baryam? Saanan? Para ni best friend Toyang. Gaputa ita kami laang manan ang nagkita. May sama na 1.5 asok drinks mo, Maray. Kan may sasupot a biskwit. Tayo adda palaman na. Wow, mabitlaang. 1.5 may sasupot a biskwit nga da palaman na. Ato itikat gatagam. At matibayad ka. Nagdakkel mo tanti kwartam. Awan pa isuklik iti dayta. Sublak langan, inton malam ti Baryak, Maray. Sigurado ka? Way, nisumati ko na jaking kwarta iti dayta. Apay, akin kwarta iti dayta? Yay man kaadalan ka nun ni Tuyang iti high school.
best friend na kanukay. Ah, kasta? Wain, kiti supli ka no day taas ang aribaw, ikatang miti si Dain May. Ay imbag man. Ada kumamot mang bisita kanyak abatch kaw. Tay libre na kumamot. Galanti nga ro dadya best friend ni Tuya. Uray langana tisan ngagdigdigas. Anya? Inikan na kayo lang nga rodan iti pang sidayo. Uyawong pay laang. Ipagbagak lang tagpay sumaray. Anya nga iti pagsapulam ita, Merta. Ado, naduma-duma. Aglaklako iti kumporme. Kayat mo ka diti agi-deliver iti lakok. Ikan ka iti dakkel a sweldo tunggal maka-deliver ka. Ay, katuan Uray adayo ti pagi-deliveram, ayos laang kadikan ka. Ayos laeng, basta da sweldo. Okay nga rod. Awagan kanto no adda agpay deliver. Taumay kay jabalay. Kasla adda nakitak iti paraangan ni Tuyang abisita na. Nemerta kanuday jay abispre ni Marito yang idi high school da. Naimbag man ta nagkita da iti best friend na. Day tamati ko na ni Kabadong. Kat big time samot, ta nagpamirinda. Kan inted na pa'y ti sukli ti sagaribo kadakwada nga agasawa. Ay nagmayaten ngay. Anya nga tamo ti pagsapulan da ja abispre ni Marituyang. Ay, day tanto ti damagan taken kwa na. Intun umay dito'y istormo. Ay, naggapuan ba na? Ay, ijay man istor ni Mari Kwanang. Kanyat inaramid mo, Jay. Nagdamagak man no asino jay nakitak iti paraangan da Marituyang. Sino ang nakita mo, aya? Bisita nga rod ni Marituyang. Ah, Kat best friend na gayam iti high school da. ay imbag man ta nakapasyar, mahal. Win nga rod Saan mat nakalipat iti lasod ti mano atawan? Taumay nalatamat binisita ti best friend na. Nay, umaw-awagan ni best friend Merta. Ang mga nuaddan i-deliver ka. Ay. Hello? Hello, best friend. Umay kan dito'y balay. Addan i-deliver mo. Kasta ka day, sige nga raw, umaya kong itamulaan. Medyo adayo ti pag-i-deliver, Iso nga agpakada ka kanibadong amarabyan ka nga agawid. Kasapulang pa'y ngamin ti aglugan iti bus. Sige nga raw daon, urayan naklatan di tabalayaw. Tagpakada akpay kinibadaw. Anyaya day ta nga i-deliver, ma'am. Jakamaw, saan ko pa'y anadamag. Basta ipakpakauna kon ang maladawak nga agaway. Tapno saan ka nga agdanag. Ay, agananad ka nga ro da. Anda ka di pa nagtalag mo, iti kung kuna mabisprin, ma'am. Ang mga nuiso mo ti mangisagmaking ka. Am mo kun anabayag ni Mirta. Apay ko mga isagmaknak ngay. Ala, makaamu ka, Tuya. Da ito'y ti-deliver mo. Ay, nagbasit mo gayam anabalkaw. Naskan nga awan makakita iti da ito'y. Malaksin iti pangi-deliveram. No ada sa bali ang makakita, awan komisyon mo. Di saan ko nga ipakpakita. Anya nga min ayaday taw. Uray siga, kat saan mo ang mabalin ang makita dayta? Ken, saan mo ang mabalin ang maamuan? Ah, tapay ngay. No makitam dayta, ang mga nutuladan nakton. At danton kakumpetensyak no kwa. Ay, wanan niya. Ay, sigay, saan ko napaginteresan nga amon no anya day taw. Basta dalakit gitangdan ko ako nam, No maalam lakit di ti bayad daytoy, dakkel ti komisyon mo. Asino nga min ay ati delivera. Basta no dimsaag ka iti boss, adaw masidagkan ka alalakyan na ka magisit. Ibagam lang tinagan mo, kat iyawat na kan ka ti kwarta. Iyawat mong tumatan day tanabalkot ka inted ko. Nalawag ka di? Ay, uwan, Merta. Nalawa.
Ay nagdakkel meten ti komisyon ko ako nam. Basta sa isaya atom ti trabaho, dakkel akanayon ti maalam. Kaya't mo asawan, numanen adda i-deliver ka, kastoy manen kadakkel tited mo. Depende. Anya ti amom no dakdakkel tupay. Anya, Iso atong palamla ang dagiti ibagak, no kayat mo ti bumaknang toyang. arigla daw best friend. Pagbaknangan ko naman. Labas-labasan nakmatlatan diti Tersinak marituyang. Dumagas kamot Mapanak ngamin agpamanicure kan agpapedicure maray. Talaga nga umas asinsukan Agasam dayta, agpamanicure kan agpapedicure ka payang. Wuna, tadama nga rod kwarta kun marikwanang. Imbagman, nga pangalalaam nga iti kwartam. Amom kaday, adda inted ni best friend Merta at trabaho. Ag-deliver. Anya nga iti i-deliver mo. Saan ko nga amuno anya day chay? Anya, i-deliver mo? Asaan mo nga mo? Kasano no bombagayam ti in-deliver mo? Nakarumot ta bumba ako na mare. Kano nagbasitan anabal ka. Ibagam kiday na bumba. Katagad anad ka amaray. Ang mga no anyamot daytan. Ay namaray, di na kumami dismayaan na kasta. Maragsakan ka kumakiday para kanya. Tao masinso akaw. Saan kat adismayaan na? Ay unay kamitan ko anang. Sabalin talaga ti umas asenso. Na, apay, asino ti umas asinso? Ni marituyang Tapay mat anak ko na. Kasano, palagipan ka nula ang ni Marikwanag kat kaslamat makapungtutan. Anya ngamin aya, timbaga ni Marikwanang. Kinunanalaang mat nga agan-anad. Tama nga no anyamot tanjay ipadpa-deliver kan kwa na ni Merta. Ang nakasurun ka no? Anya ngamin aya, ti idil-deliver na. Saan na kanungarod nga amaw? Naskin nga, amon na, no anya ti idil-deliver na ngagpaisaw, ay, narigatan. Mga, no pakaisagma ka naman. Madanagan mo ilang aron. Anyat orasan. Ang mawampay lang ni Tuyan. Talaga asaan ko ang mairwam tibagik iti kasta. Uri bagbaga ni Tuyang arwam kong tibagik akanayon na maladaw nga gawad. Yakmut makaturog no saan ko ang mapasangpay. Ya mga rod makuntak ti silpon na. Ay mapanak man langan ni balay na Merta. Tadamagak no muna sa dino tayan ni Tuyang. Saan ka ba danagan? Ta sigurado apaawidan ni Toyang. Kinunana itay ano kaluganan iti bus. Saan ko mga rod ang makuntak? Nalabit nga awan signal iti ayan na ita. Saan ka kadi amadanagan? Tawan dakes ang mapasamak ni Toyang. Saan nga rod ang makaturog no saan ko ang mapasangpay? May kawa ka, ngawan ka idana. Ang mga no kayat mo, tagkaidata. Na, pag ano ka ba kay danay? Oh, apaya di ka sumungbat. Anya kumaaga pong agkaidata mangay. Sige, agawid ako. No adada ka sa mapasamak kinito yan. Sika, ti pabasulat, Mirta. Anya ti maipay ko apupules. Damagak la ko ma. No ada diti barangay yo, ang masakupam da iti babae. At titiladawan na kapitan. At ang amin nakaibaga nakita na dito ay. Kita akpan? Dahito'y mat ni batchmate ni Tuyang. Isa anak nga agbitot apupulis. Ni Merta dayta. Apay asap sa pulo nyo? Wanta dayta babae, kapitan. Mamerta tipud no anagan na. Timanaw iti lugar da, ket dito iti may na naglambangan. Anya nga iti kaso na, apo pulis. Puser na ita babae. Aglaklako, kadag iti may parit nga akas.
Naskin garot matiliw yun dayta. Apo pulis. Kaduan na kami garot, Kapitan. Tamapan tayo, itayan na itamit lang. Sige. Kaduan kayaw, Apo pulis. Anya ti kayat da ito'y asawan, Kapitan. Apay nga da kayo dito'y balay ko. Katadapay kaduam a pulis. Wanted ka gaya, Mirta. Kat dito iti imay mo naglimangan. Ay, sana po no dayta, Kapitan. Sumurot ka lang na nasayat ka na kami, Mamirta. Ah. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak ka. Sige, pusasan nyo dahito ang drug pusher kakadwa. Ay, saan? Saan nakapusasan? Pagtutulagan tayo lahat na kumanday to'y. Saan na kami nga lilawan, Mamirta? Awanan ti maramitam. Ay, dandanikan tuyang. Agyaman ka, tasaan ka nairaman iti dayja, bisprin mo. Wen nga rod ba dong, jak mo't impagarup akas jay gayam ti negosyo na. Nagtaltalo ka laki din, gaputa na bayagan nga amok, kun bisprin ko pa'y iday. Saan aga po ta nabayag nga amam, kat agtalag kamutayin. Uray pa'y bisprin mo, saan arumbang agtalag kalatan. Wen ba daong, leksyon kanyak dayto anapasamak. Imbag lakit din tanatiliw anasapsapa day ja Merta. Tano saan? Ang mga nusyak pa iti matiliwan nga agdil-deliver iti may parit nga agas. Ay na to yang dandanikan. Naswerte ka pa'y laang, gaputa na sapsapa anaamuan nyo, ti kinatao day ka best friend mo. Kat inton maminsan, saan kan abasta agtalaklatan. Ala sigay, ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Review script in 5-6. Episodes 5 and 6 feel like two episodes where the comedy becomes more playful, but the message behind it becomes more practical. This is the kind of barangay story where nobody needs to be a villain for the situation to become chaotic. All it takes is one careless action, one wrong assumption, one loud reaction, and suddenly the whole neighborhood becomes part of the problem. What makes these episodes enjoyable is the way they turn ordinary confusion into a full comedy rhythm. The story does not depend on a big dramatic twist. It depends on how people react when they feel embarrassed, accused, or cornered. Some characters defend themselves too quickly. Some talk too much. Some act like they know everything. Some try to escape responsibility by making the situation sound more complicated than it really is. That is the familiar flavor of the humor comes from behavior, not just jokes. The characters are funny because they remind us of real people, a neighbor who always has something to say, a husband or wife who remembers every small mistake, a person who pretends to be calm but is clearly irritated, a friend who makes the problem worse by trying to help. These are the kinds of personalities that make the episode feel alive. In episodes 5 and 6, role becomes especially important because the problem is not only the issue itself. The bigger problem is the way everyone handles it. A small misunderstanding could be solved quickly if people were patient. But patience is not always easy when pride is involved. Once pride enters the conversation, people stop listening and start performing. That is one of the funniest but most realistic parts of this series. In a barangay setting, people do not only want to solve the issue, they want to be seen as correct, they want others to agree with them, they want to protect their image. So instead of speaking calmly, they explain too much, argue too loudly, and sometimes expose themselves through their own excuses. Becomes the person who cuts through all that noise. He listens, reacts, questions, and slowly brings the conversation back to common sense. He may not always speak in a grand or serious way, but that is what makes him effective. His wisdom feels local and practical. He understands that sometimes the solution is simple, but people make it difficult because they do not want to admit the truth. The charm of episodes 5 and 6 is that they show how community life can become both funny and exhausting. In a barangay, everyone is close enough to care, but also close enough to interfere. A private issue can quickly become public. A household problem can become a neighborhood discussion. One person's mistake can become everyone's entertainment. The story uses that public atmosphere very well. It creates a feeling that the audience is sitting in the middle of the barangay, listening as the characters argue, tease, complain, and correct one another. That makes the comedy feel warm. It is not just a scene. It feels like a place. But underneath the laughter, these episodes also carry a lesson about responsibility.
Many people want help when they are in trouble, but they do not always want correction. They want to fix the situation, but they do not want to hear that they also contributed to the problem. This is very human. People often want peace without accountability. They want things to calm down without admitting what they did wrong. Episodes 5 and 6 remind us that peace cannot be built that way. If a person causes a problem, they must be willing to face it. If someone misunderstands another person, they must be willing to listen. If a joke goes too far, they must be willing to apologize. If gossip creates trouble, the person spreading it must accept that words have consequences. That message is important because the comedy is built around everyday behavior. The show does not need to lecture the audience. It simply lets the characters act naturally, and through their reactions, the lesson becomes clear. The audience laughs first, then realizes the situation reflects real life. One strong theme in these episodes is the danger of assuming too quickly. In a small community, assumptions travel fast. Someone sees something, hears something, or misunderstands something, and suddenly the story changes as it moves from one person to another. By the time hears it, the issue may already be bigger than the truth. That is a very relatable part of barangay comedy. People do not always wait for complete information. They react to the first version they hear. And once emotion joins the story, facts become harder to separate from exaggeration. Episodes 5 and 6 use this idea to create both humor and tension. The funny part is that everyone may think they are helping. The person spreading the story may say they are only concerned. The person giving advice may not know the full situation. The person reacting loudly may believe they are defending someone, but good intentions do not always prevent damage. Sometimes, a careless word can create more trouble than the original problem. His leadership is tested here because he has to slow people down. He has to remind them that not everything they hear should be repeated. Not every suspicion is truth. Not every emotional reaction is fair. In a community, words can either help repair peace or make the conflict worse. This gives episodes 5 and 6 a useful moral lesson. Before reacting, understand. Before speaking, think. Before judging, listen. These are simple lessons, but they matter because everyday life is full of small moments where people fail to do exactly that. The episodes also show how humor can soften correction. If only scolded everyone seriously, the episode would feel heavy. But because the correction comes through comedy, the audience accepts it more easily. The characters may be embarrassed, but the tone remains entertaining. That balance is one of the reasons the series works. Another enjoyable part of these episodes is the way they highlight repeated habits. In comedy, repeated behavior becomes funny because the audience begins to expect it. A character who always makes excuses will probably make another excuse. A character who always complains will find something new to complain about. A character who loves gossip will somehow appear whenever there is something to hear. This repetition makes the world feel familiar. The audience begins to know the characters not only by name but by personality. That creates comfort. Viewers return because they enjoy the rhythm. They know there will be arguments, teasing, funny explanations, and eventually a lesson that brings the situation back down. Episodes 5 and 6 also reflect how ordinary people use humor to survive daily stress. Life in the community is not always easy. Families worry about money, work, chores, relationships, and responsibilities. But humor gives people a way to release tension. Even when they argue, they still find moments to laugh. Even when someone is corrected, the scene can still feel warm. That is a very Filipino and Ilocano feeling. Comedy is not just entertainment. It becomes part of daily life. People joke while struggling. They tease while worrying. They laugh even when the issue is stressful. The show captures that cultural rhythm well. At the same time, the episodes remind us that humor should not be used to avoid responsibility. A joke can make a situation lighter, but it cannot erase the truth. If someone made a mistake, they still need to fix it. If someone hurt another person, they still need to acknowledge it. Laughter is good, but accountability is still necessary. This is where remains more than a comedy show. It uses laughter as a doorway to practical lessons. The stories may be simple, but the lessons are useful. Be honest, listen carefully, do not gossip, admit mistakes, respect your neighbors, and do not let pride make a small issue worse. From a review standpoint, episodes 5 and 6 are effective because they continue building the community atmosphere. The series feels strongest when it shows people talking over one another, reacting emotionally, and slowly being guided back to sense by. These episodes carry that energy well. They are light, funny, and easy to follow, but still grounded in real community behavior.
The most memorable part of this section is the way the comedy comes from recognition. We laugh because we know these patterns. We know how quickly people can misunderstand. We know how hard it can be for someone to apologize. We know how gossip spreads. We know how pride makes people stubborn. The show simply takes those familiar truths and turns them into entertainment. Overall, episodes 5 and 6 are a fun continuation that uses everyday barangay confusion to deliver simple but meaningful lessons. The episodes remind us that a peaceful community does not need perfect people. It needs people who can listen, admit mistakes, and stop turning every small problem into a public performance. These episodes also show why remains enjoyable as Ilocano comedy drama. It feels local, familiar, and human. The characters may exaggerate, but the situations come from real life. The humor is not empty because behind every funny exchange, there is usually a truth about how people behave. In the end, episodes 5 and 6 leave us with a practical reminder. Sometimes the problem is not the problem itself, but the way people react to it. A calm conversation could solve what pride turns into drama. A simple apology could end what excuses make longer. And a little patience could save everyone from unnecessary stress. That is the charm of it. Makes us laugh at the chaos of ordinary life, but it also reminds us to be more honest, more patient, and more careful with our words. Before we end, tell me in the comments, in episodes 5 and 6, which type of character made you laugh the most? The one making excuses, the one spreading the story, the one overreacting, or trying to control everyone? If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who enjoy Ilocano comedy drama, and thank you for watching. See you again in the next episode.